بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. وبعد، kita juga pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala madat al-fiqh in كأمتني هأدلوه أمنا إن عدد ركعات الفرائض. ini kaya bukan kitab ni kumin unwan kumin title عدد ركعات الفرائض. coba akan nyurah عدد ركعات أركان الفرائض. عدد ركعات وأركان الفرائض. Nah, coba akan nyurah in makna sintaitan atau su kaya lakukan yun mayroon may kaingatan. Nah, doon yung isa yung mawdu' yung mawdu' dati sa nakasiring nga bahasa Arab yung mawdu' ako salong na sing tausog sa kari asalin niya rin ha Arab mawdu'. Kung kayo ba nang mag-iyan ulalan akulalan hindi ito nang siya magkudba kayo ba nang mag-iyan na panganan kung ano siya panganan pagkao. Allah ta'ala a'lam kung pa mga sure to 100% kaluwa ang kumudin pangasukaw ang unin maana sintaitan bahasa. So ilan before kita nyo mali kamukuhan ang pagkasngihan kana to sin limaway in mubutilat as-salah mubutilat as-salah tasmi'un na to haadlawin insyaallah supaya umawot in ma'lumat yung pinangadji na amin naglapas yan fadlan. مبطلات الصلاة. فصل والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. أولا والكلام والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير المياه واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقه والردة. سوسو ممكن لبسنا. نعم والقهقهة والردة. هريج من اللقابة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبطلات الصلاة. فصل الذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الكلام والعمل العمل الكثير الحدث وحدوث النجاسة وانكشاف عورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب وقهقهة والردة. الله أكبر. إيه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبطلات الصلاة. فصل والذي يبطل الصلاة 11 شيئا.
أحد أحد أولا عشر شيء كلام العبد أولا القلم العمد والعمل كثير والحدث والبيوت والنجسة وانكشاف العورة وتدبير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. ما شاء الله. جيد. Alhamdulillah. Naam, maghahapal na ito isa din mga hindi magkata. Balik insyaallah ta'ala. Limihutin kas sa patay na nisa. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب عدد ركعات وأركان الفرائض. إن تأتي التنمية أنه إن شاء الله تعالى عدد الركعات تأدسين مع ركعات نسمبهايا إبن نسين تأدسين ركنا نسمبهايا. Yatun kita niyo mga magpahaba sin illa yan din di sabab insay ni hat ta'dad hati sin ta'dad ini mag-enumerate sadya enumeration sadya pilain taon sin rakaat sa sambahayan pilain taon sin ruku na pagsambahayan amuranin rasahun tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala dungdungin niyo yung kitab niyo qala faslun وركعات الفرائض 17 ركعة. وركعات الفرائض 17 ركعة. لو سن مؤلف إن تأد سن كتان ركعة سنبها ينفرد بلين تأد سنبها ينفرد هنا من الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Itong sin muallif intaud sin raka'at asambahayang fard intaud nila 17 ang putag 7 raka'at hasubo-subo pila raka'at 2 hazuhur 4 pila na 1 plus 4 ha asar ang 2 plus 2 ha maghrib putag 2 plus 4 putag Aisha. Kanda lang sin muallif rahimahullah wa raka'atul fara'id intawd sin mga raka'at nasambahayang fara'id sadja wa yagadin sunnah fara'id sadja na'am 17 raka'at ang putag 7 raka'at kata yan ang natin sin fara'id jama' sin fariḍa sambahayang fard sudah ang panyalilay فيها 34 سجدة. Halong sin 5 waktu ini, 5 sambahayan ini. Intaud sin sajda. Unati sin sajda, sujud. Bang mo itungunin sujud katan, halong sin 5 sambahayan ini, maka kita kau iwan maka itung kau 34 katluan tag-upat sajda. Tungan niyo. In tiap-tiap rakaat pila sujud. Pila? Tiap-tiap rakaat pila 2 sujud. Inasambaha yang fajar pila sujud katan 4. Ina? In asambaha yang zuhur pila 8. Pila na katan? Utag 2. Ina asar 8. Kauhaan. Inha maghrib pila 6. Kauhaan tag 1. Inha isya 8. Bantag. Kandalong sin muallif fiha 34 sajda. Intaud sin susujuran katan sambahayang fara'id pila intaud nila katluan. Sige. Meron lang kung namangunit magandang minutes.
و94 تكبيرة. إذا انتهد سن تكبير alam sin sambahayang agad na yung takbiratul ihram, iban sin takbiratu al-intiqalat. Itungon mo na katan, intaud nila 94 kasiyaman tagbo 94. Tungon na tungon. Kailan taud sin takbir ha panagdan raka. balik na magitong mausunok nila. و94 تكبيرة. نعم استنوا معنا. و9 تشهدات. إذن سيم تشهد. Asambaha yang fajar hambuk tashahud. Asambaha yang zuhur pila tashahud? 2. Asambaha yang asr 2. Pila na? Maghrib 2. Isya 2. Pila yung taog katan? Siyam. Wa 9 tashahudan. Siyam tashahud katan. Wa 10 taslimat. Iban hangpu sa salamat. 2 zuhur, 2 fajr, 2 zuhur, 2 asr, 2 maghrib, 2 isya. Pila na katan? Ina fajr makapila magsalam? Karwa. Hangpu katan ha? Isa, 2 salam. Nah, on 1 and a half? Nah. و10 تسليمات و153 تسبيحة. إذا انتهد سنت تسبيحا أمن يميان كو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ألوم نسن سنبايا لما وقت قتان هنغتس كي من تبدو تسبيحة من بغيان سبحان الله. Panagnan raka pilin makapila kita man subhana rabbil subhanallah. Haruku' makatu. Jayid. Lasinha sujud. Siyam. Jayid. Siyam. Jayid. Panagnan raka. Siyam times 2 pila na? Tagwalo. Ilan ang po tagwalo in half fajr. Jayid. Okay. In half zuhur, 18 times 2 pila? 36. Plus sin half fajr pila na? 64 na kata. Pila yung half fajr? 18. Ang putagwalo. Plus sin? 36. Pila kata? 54. Plus sin? 38 na isabha? Pila? Gusto kita niyo mathematics. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bistahon niyo nakata. So yun isulat mahilong kita ni. Naam. Wa 153 tasbih. Jayid? Kina? Balikan na. Mayroon na rin di fiqh mahat magitong ya. Naam. وركعات الفرائض 17 ركعة فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة. جيد؟ نعم. ثم قال فإمن المؤلف وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. وجملة الأركان إن جملة سن أركان كذا ونأتي سن جملة الأركان إن هاتي سن جملة overall ما تناتي سن جملة بكون إن جملة إن sentence سن أركان وإن sentence نحو وجملة الأركان هاتي إن كتان overall نا ركن سن سنبها يعني هلما وقت إن تؤدني لا 126 126 rukun.
Panagnan rakaat pila rukun sa isang bahayang. Panagnan rakaat sadya. Tungan niyo po. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Isa. Ano pa? Qiraatul Fatiha. Dua. Terus ruku' wa tuma'nina. Pila na? Upat. Rafa'. Kemudian i'tidal, ibn sin tuma'nina. Uno. Sujud, ibn sin tuma'nina. Wal. Lingkod haud sinamuin kuan. Ibn sinamuin tuma'nina. Hangku. Sujud na isab. Ibn tuma'nina. Pila? Hangku tagdua. Jayid, hangku tagdua. Times 2 pila siya, 24. 24 rukun hasambahayang afwan. Bukun siya kuan. Aung paganap halas amunin salam. Salam, udahan siya 25 gatan ha para sambahayang fajr. Jayid? Okay na? Okay na? Wala ka muna hilo? Asuba muna ito, 25 gatan. Rukun. Pasali panag ng rakaat iwan sinika, babalikan mo sadya. Kanapan mo sadya plus 1 sin salam. Ang kita rin na magitong simniyatul khurul. 26. Yan na? Hawohor pila yung taon? Times 2 lang. Ito, times 2. Upat rakaat. Yung buhok. Tungan nyo man, ha? Tungan nyo man. Amaan na lang sin Arab. Sabuhin nyo pa ba? Itungan nyo, magbista ka mo, ha? Magpila? Na, kamoy mo. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. Hanggatus kauha ang tagunong rukun katan halong sin 5 sambaya. Yari na itong ni. Yari ito itong na isa. في الصبح 30 ركنا. Benar. Ito kayo may joke pagla. Correct, ha? Sahih, kanupan. في الصبح إنها subu sadya o katluan ruku. O katluan ruku. Inapanagnaan nam hangkutag 2 panagnaan. In hikarwa aw nasiyahang putagwal plus sin tasyahudat salat ala nabi ibn sin amuin pagsalat ala rasul. Jayid, ibn sin paggumwa niyat gumwa ibn sin salam. Ang putagwal plus 12 pila nakatan في الصبح 30 ركنا تتلوها في المغرب مغرب يوناني مغرب 42 ركنا 42 may tabihan to. Apanagna ang rakaat pila putag 2 harakaat hikarwa ang putag la harakaat hikarwa aw na ang putag 7. Jayid, pila na? Putag 2 plus ang putag 7 kauhaan tag siya. Inha rakaat hikatu naam aun hang putag 7 tagwalo. Pila na? 29 plus 18 pila katan? Pila? Isnan? Pila katan? 29 plus 18. 47 nakaliw. Ito nakaliw. Wa fil maghribi 42 rukn. So ito nga namukambuk kata. Kita rin mahilo. Ito nga nyo kuno, panagnan rakaat pila. Takbiratul ihram. Buka-buka niyo ha, takbiratul ihram. Isa. Qiraatul Fatiha. Ruku' iban sin tuma'nina 4. I'tidal iban sin tuma'nina 1. Di naman ang i'tidal agad mo. In pag-uus niya sujud iban sin tuma'nina. Pila na? 1. Pag-uus ito limingkod iban sin tuma'nina ni hangpu. Sumujud na isab 12 na? Jayid.
Pag-ubos yan to, putag doon panagnan raka, tungan nyo, putag doon, in rakaat hikarwa pila. Ganapan kasadya ng putag doon, kahinapusan, ano hukuman siya sa lawat na palag, kuwan? Sunnah. Ang putag doon rakatan. 12 plus 12 pila na? 24. Rakaat hikatu, 80. plus 12, sa ganapan mo sadya siya, 2 taon. 50. Pila nakataan? 15 ka to? Plus 50? 8 mo kasi yung Na. Isnan, warba. 24 plus 18, 40. In ganap halas aun lingkod. Julusul akhir. Isa. Plus, tashahud. Naam. Sa natural na di. Tashahud. Iban sin salat ala nabi. Al-Khuruj. Plus, Niyat. niyatul khuruj. Iban sin taslimatu. Al-ula. Pila ni kanap? 5. 70. 18. Red Europang kita sing kita din. Pero wa kita ng Europang? Ato wa kita na hilo. Maray kita ka. Dahil libe wayron do kay mundo sin dahil. May makaddak mo na gitong ka. To do kay tiyatalik ni. Kaya nagbista utang na dito. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli supaya mo kasi waqt. Wa fil maghrib 42 rukna. Naam. Maluhay rin, maghrib, tumtuman yung sadya, 42 rukun. Inha, sumusumo katluan rukun. Inha katan, upat rakaat, 54, 54 katan. Bang muwis tahon katan, 54 times 3, pila katan? Ha? 54 times 3. Pila? 162. 1, 66. 162? Ito 162. 164 times 3. 162. Okay na, 162 plus 30. 192. 192 plus 42. 4. 234. Pila? 234. Mali, kung naroon magbistatan. Tadyo. In kata naman upat rakaat 54. 54 rukun siya kata. Pila yung upat rakaat? 3. Upat rakaat 2. Uno naman. Zuhur, Asar, Iban Sin, Isha. 54. Atin niya times 3. Times siya. 162. Plus 30. 192. Plus 42. 234. Pila? 234. وجملة الأركان في الصلاة 126. Ang taod lang na sin rukun katan 136 rukun. 126 rukun katan. Nakalang 234. Pilain kanyo? 234. Siguro kakalipat Rukun. lahat. Afwan. 54. 54. And 54 plus 30. Pila? 80. 84. 54. 54 times 30 pila? Thanks. La hawla wala quwwata illa billah. 54 plus 30 pila? 84 plus 42 pila? 126. 126 kimudan na. Jumlatul arkani fi shalah 126 pila nakatan? 196. Dahil na times sa niyo patri ha? Na. Matulog pa lang mag-reading ang mga or each. Inhinang niya sa dyan upat rakaat hambu. Bali, times mo pa siya. Dahil namapan, no? Ito magdaman. وجملة الأركان في الصلاة 126
ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا. نعم. ومن عجز عن القيام أو bago kuan yan dun? Kitab niyo, ang bago title? Continue na siya. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. Bago na. Limatun na siya pa bago. Topic. ومن عجز عن القيام. Isiyusyulong niya in ajaza. Isiyusyo hindi makaraos timindo kapag sambayan. Isiyusyo hindi makaraos. Sinati sinajaza. Di niya nakaya timindo. Isiyusyo di makaraos timindog asang bahayang farida. Karena sunna makajari rakaw limingkod. Bisan mo karaos ang timindog makajari kaw limingkod sa labi awlain timindog. ومن عجز عن القيام في الفريضة isiyusyo hindi kayahon timindog asang bahayang farida. Ang paunin hukuman siyang pagtindog sa kita niyo ang patoy hukuman siyang pagtindog rukun na ito. Gayid sabang di siya kayahon sabab sin sakit katawakan uno-uno na namunin hinangon niya salla jalisan sumambahayang siya naglilingkod. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ. Ibang isyu'y sabing di kayahon limingkod. Laong ta mga biyaraw tupin. Ulit niya, tawakan. Uno-uno na masakit. Kanya di siya makalingkod. Unin hinangon niya, Salla mubtaji'an. Sumambahayang siya, mubtaji'. At isin mubtaji' bima'na nagkukulang siya harap pakid. Ibihan. Amoy kimukulang siya sa amoy niya mo inkid niya patuwi pinaragpak niya pa. Sa harap siya pakibla, harap na siya pa. Kaganapan ta, bang di niya pa kaya sumambahayang nagbibihan, tumisan siya nagdaraya. Nagdaraya bet din. Nagbibihan nun yung pagtag. Nagdaraw. Nagbibihan? Nagdaraya. Na. Nagkikid yan, mugpagyan. Ngan sin pagtugyang katana. Duway yung paglingkod. Ito yung paglingkod duway. Uno naman, iso naman yung makaingat kanyo nga paglingkod na tauso. Aba na sinun. Lingkod umbol upat. Awon. Lingkod tahayat akhir. Awon. Lingkod tahayat. Onlong niya si Masandi. Onlong niya si Masaday. Duwagin sandi, giban siya si Masaday. Onlong niya in namilang. Onlong niya nagpararasdas. Das. Onlong na nami mitpit. Sige? Nanya tuling kulisab sa kata. Ang pen ini pagkulang. Ha? Ini sa pagkulang. Ito siya. Na'am. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. ومن عجز عن الجلوس سيسير kaya limingkod o sakit niya صلى مضطجعا. سبب sin masabot hadith. Na'am. Dayn kan Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. نعم إيان سياسين رسول صلى الله عليه وسلم في عمران بن حصين وسين رسول صلى الله عليه وسلم كان صلي قائما نعم فإن لم تستطع من حديث صحيح البخاري صلي قائما سنبها ينكو لم تتنين لو سين رسول كان عمران بن حصين سبب من عمران بن حصين أو sakit niya that time bawasir. Ito yung sakit bawasir. In bawasir, plural words in basur. In basur, sakit al-muranas. Aun sa Abu al-Muranas sin
صحابي هي عمران بن حصين. لو سي الرسول صلى الله عليه وسلم كان صل قائما سنبهايان كو نبتتين فإن لم تستطع بنغولي كغوسا فقاعدا سنك للينك فإن لم تستطع فعلى جنب بنغدي mo pa kagausan naglilingkod فعلى جنب amo in misan kaw kimo kulang harap mo pakid amo in tiyak kwan mo in kin sa harap na kaw pa tudyo mo harap pa qibla na biyanin dayaw iwan sin amo in lingkat sina ang Islam bang aun mahunit kita hunit pamanusia aun sadja hikanuaikan na إذن ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا صلى مضطجعا بس أون كتاب نيو yan بأون open even close parenthesis unin kaya butang doon na kitab kuway ini dahil na nag-explain sin kitab ini bukod na rin ha original amuin kitab Matan Abi Shuja giyanapan niya law sin shaykh وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ isiyo hindi pa makakaus sumambahayang mutaji' di niya pakaya muin nagunubay na muin kimikiring patuo salla mustalqiyan sumambahayang na siya mustalqi hati si mustalqi nagdaraya na harap pa qibla yung una taas-taason niya sa dyan mga hospital to salda makadyan yung hospital ang sa amin diyan pagkukulangan niya ito pagkuhan sa magka-adjust pataas-taason mo sa dyan dahil habang na ومن عجز عنه صلى مستلقيا ما تسمى مستلقيا نبدأ فإن عجز أومأ برأسه bangdi niya pakaya sumambahayang nagdilihad to أومأ برأسه misanda kuman uni maghibal iandok niya sa jin أومأ atisin أومأ magbaw sa siya أومأ iandok na sa jin kina iandok niya sa jain uniya wanawa biqalbih magniyat na sa jasin niyaton niya na sa jahaw no bangdi niya pakaya uniya sanda kuman mata ni sanda kuman mata imahal ka wayruun udhur amanu siya maninggal sa bahay kayid isang law sin mga ulama nang siya yaon nalulukmus ang kasayuhan niya simud din wakto ko yun na siya nalulukmus sa yung penu niya kaya sa sayuhan niya na misan bihad tunin hal niya niyatun niya na sa join siya si mambahay red to rin case sa mga sigpit hal red din na kailo ang hat mga nag-i-school dawahon kailo hindi na siya makasambay inyang katan mabud daawa rakuman wayruun kasabungan imano siya bang matutun himinang siya aun sa jadan diyan sa intaw di katud mabaya bisan mataud pendan way kabakan na kanda taqillaha na'am mastata mamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala kung na kakausap ثم قال المؤلف رحمه الله سيوبة سن مؤلف رحمه الله تعالى كنادو بس سون تنيونا بني قال فصل وعدد ركعات أو ركعات الفرائض 17 ركعة فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا
ومن عجز عنه صلى مستلقيا ومن عجز عنه صلى نعم أو أومأ برأسه ونوى بقلبه. جيد. ثم قال باب السهو في الصلاة. يعني تايتل السهو في الصلاة. جميل. ونين كيف بتعمل؟ السهو في الصلاة. ما معنى السهو في الصلاة؟ إن هذا السهو kasaan hasang bahaya. In maksud sin topic bihaon, unuin hinangon si manusia apabila siya nasa pagsambahan. Atau akan nalupa, atau akan aun mistake halaw sin sambahan. Unin hinang as-sahwu fi as-salah. Unati sin sahwu kasaan atau akan amun kalupahan hapag sambahan. قال المؤلف رحمه الله فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. المتروك وننهى تسم متروك dengan kalimat taraka. Wana sin taraka? Tinggalan. Nah, matruk past participle na siya, maf'ul bihi. At inaing katinggalan. In matruk, in pagkatinggalan sa sambahayang tung kahilis. Thalathatu asya. In mga pagkatinggalan tawang bukon fard, atawakan sunnah, atawakan hay'ah. Wal matruku min as-salati thalathatu asya. In pagkatinggalan sa sambahayang kalupahan sin manusia bilang kahinis bang bukon fardu in katinggalan kalupahan mo makasujud, kalupahan mo makaruku, kalupahan mo mag-Fatiha. Jayid? Na'am. Fardun wa sunnatun wa hay'ah. Fardun wa sunnatun wa hay'ah. Bang bukon fard atawakan sunnah atawakan hay'ah. Maksud si sunnah rin di sunnat ab'ad. Bang bukon sunnat ab'ad atawakan sunnat al-hay'ah. Turay pagkatinggalan sin magsasamba. Nah, fal-fardu bang fardu lang sin muallif yung katinggalan. Kalupan wala ko nakapag-Fatiha, wala ko nakaruku, katinggalan mo fard. Unin hinangon mo. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. Banging katinggalan fard لا ينوب عنه سجود السهو. Di siya katupakan. Di makasubstitute in sujud sahwi kami. Meaning bang fard yung kalupahan, di siya makasin sujuran sahwi. Di siya kasaban sin sujud sahwi. Amoy natin sila yanubu an. Jayid? Tayibunin hinangunta. Law sin muallif, bal in dhakarahu والزمان قريب أتى به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم بل إن ذكره
والزمان قريب. Natin niya bang fardin katinggalan ta pagsambahayan. Di siya makasin sujud as-sahwi. Bal sa agamman hinamon natin simbal ini kaatin niya gamman mga Tagalog mga along niya bakos. Bal in dhakarahu bang niya katumtuman singkatinggalan min fard والزمان قريب ang pain waktu haupu datud atin niya supposedly limingkod siya fard hinang niya tindog katumtuman niya timitindog na siya katumtuman niya singkatinggalan niya in fard pagusin waktu haupu datud ina bago ratud niya katinggalan والزمان قريب أتى به hinahon niya magbing siya pa fard limingkod siya balik أتى به بمعنى magbing siya madto hinahon niya fard bangin waktu haupu biasin جمة هزمن سن رسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu الرسول صلى الله عليه وسلم نوسن أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر سمع بقى yang long ng Rasul ظهر atau kan asr bukan ظهر atau asr nagsakin nagriwaya pag sambahyang niya ظهر atau kan asr simalam siya dain doon harwa rakaat kalupahan niya pag 2 rakaat naka salam supposedly pila pa yung kulang 2 na pag salam si Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambu daing ha mga ma'mum sahabi ingan hidul yadayn singan niya hidul yadayn ni hati sin hidul yadayn amin niyanan siya sawab sinong si mga ulama mahaba in amunan si paktun niya long sing kaywanan amun lima niya mahaba ala kullin indang lay na isiyo hidul yadayn long hidul yadayn wasi malam si Rasul long ni as-salatu ya Rasulullah anaqusat ya Rasulullah in sambahayang nabago biya guin hukuman sin sambahayang kiulangan nakusat na hinang dakumanduay vuh ametrin arihi zulyaday ya Rasulullah napinday pagsambahayang na hinang dakumandua na long si Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashab in ari sin Rasul pa mga sahaba ya suni ahaqqun ma yaqul munalin baytahi hi dhul yadaini dua rakaat din na sambahayan ko qalu na'am long sin mga sahaba buon ya Rasulullah 2 rakaat din na sambahayan ko kalupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unin hinang sin Rasul unin katinggalan niya rin di fard unin hinang niya fasalla rak'atayn ukhrayatayn in hinang niya na'am simud siya pasambahayang balik kimakbir si continue na si mambayang siya 2 rakaat balik thumma sajada sajdatayn pag-ubos sungman siya sumalam inhinang niya simujud siya 2 sujud naam sujud pagtawag sujud sahu ampa siya simalam narang mo kitaon injimat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam in katinggalan niya fard sa pagsalam niya nasawi siya magtuy in waktu haupu na uning hinang niya pag-confirm niya sinbunal na siya simud siya nagsimambayang balik giyanapan niya 2 rakaat ampa siya simujud siya ampa siya simal bangsaw pa may jimatu pag-uus nagsambahayang timpla ng mga kahawa naginom ng mga bawlo katan nakuwas mga kajamoy na 2 man rakaat na sambayang kulang dahil di makajari pa ba siya sumud tumakbir balik ganapan sa jadwa di nasab mayta mahaba na in nakaut waktu malaw among 5 waktu siya. Jadi pagyaron dahil di was zaman qalil. Zaman qalil. Pakajali pas. Kan dalong sin muallif bal in dhakarahu was zaman qaribun ata bihi. Wa bana alayhi pag-ubus continuehon niya natin simbana alayhi continuehon niya na in kay stapan niya. Kaya kulangan siya hambuk rakaat ganapan niya na sadya hambuk maka continue niya. Bukod siya mag-start nga panagnaan. Bukod siya mag-start nga panagnaan. Sa bangin waktu 5 wak na, unin hinamon niya mag-start na siya rin nga panagnaan. Jayid, naam.
وسجد للسهو أمpa siya sumujud sahwi. Ampa siya sumujud sahwi. Jil? Ihatihan na. Hadi na bang fardin katinggalan na ambi siya makasujurang sahwi sa inhinangon bang siya katumtuman na sin manusia magbalik siya hinangon niya apabila yung waktu o puda pag-usyaon ang pasya sumujud sahwi hadwa amin dua sujud ang pasya sumali jayin amoy naman was sunnah arapon yung sunnah bima'na bang saupama sunnat ab'ad in kalupan in matruk na hindi sunnat ab'ad was sunnatu لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض apabila sunnah ab'ad نعم in kalupahan لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض di na siya magbalik pasunnat yaon bang siya nakatalabos na bima'na bang siya nakasud na pa-fard. Ilan takaw mithal? Ilingkod panagnaan yung hukuman niya? Sunnat. Ha? Sunnat ab'ad. In julusul awwal. Kano pansin manu siya nakatindog siya pataas. Ina, wala siya nakalingkod tahiyat panagna. So, rin katinggalan dahil hindi sunnat ab'ad. In pagtindog kunin hukuman fard. Rukun. Pagka hindi, katinggalan niya yung sunnah. Nakasud na siya pa fard. Unin ay katusin muallif, bang katinggalan yung fard. Ay, afwan. Bang katinggalan yung sunnah. Sunnah tab'ad. Nakadto na siya, nakasud na siya pa fard. Kasi na mo yung sample ko hayin doon kanyo. Dahil di ila yaudu ilay, hadi na siya magbing pa sunnah. Ayaw na siya magbing pa sunnah sa mayta, yan to na siya hawno hafar. To na siya hafar. Na, sa inhinangon niya, continuehon niya na sadya, naam, karna sunnat na kaya tinggalan niya, lakinnahu sagawa, halas man sin sambahayang niya, ayaw mag-us-us sumalam, kung hinangon niya, lakinnahu yasjudu lissahwi anha. Sagawa, sujuran niya, sujud, as-sahwi, amuin dua, sujud, naam, ganti sin amuin kasaan na hinang niya wala siya nakalingkod ha tahiyatu al-ula amuin hukuman niya sunnatu al-ab'ad. Sige? Idan inhinangon tabang kalupahan tin sunnat ab'ad nakasud na kita pa fard ayaw na kita magbing pa sunnah continuehon ta na sadya sa bang amuin sung na kita sumalam ayaw na sumalam inhinangon ta sumujud na sujud as-sahwi dua sujud ampa sumalam makbul. Jayid amoy ninhatisin kabtangan sin muallif was sunnatu la yaudu ilayha di na siya magbing madtu ba'da talabbus puasin nakasud na siya maun pa fard lakinnahu sagawa inhinangon niya yasjudu lis-sahwi anha sujuran niya sa sahwiin kalupahan niya sunnah. Jayid mafhum na? والهيئة والهيئة أرابون بان سنة هيئة إن كالوبان يعني تقول زي سنة هيئة نكأنة 15 جيد أبابيل سنة هيئة إن كالوبان لو تا ولا سنقبق أعوذ بالله ولا سنقبس دعاء التوجه amin mga kataan na kaan yung sujud amuin sunnat hay'ain hukuman nila kataan. Lawsin muallif rahimahullah ta'ala wal hay'atu la ya'udu ilayha ba'da tark. Bang kalupahan sunnat hay'a la ya'ud di na siya magbing mad kalupahan niya mag-a'udhu billah yadto na siya mga fatih ayaw na siya magbalik la ya'udu ilayha ba'da tarkiha puasin kaya tinggalan niya meaning bang mo siya katinggalan na yun ako magbing
madtukan niya karna in siya sunna hay'a na di na ka magbing madtukan niya wala yasjudu lis-sahwi anha pag-ubos bukod na required kay muin sujuran mo siya sahwi banghat sunnat hay'a di na ka sumujud sahwi ka niya la yasjudu lis-sahwi anha narangsaw pa maun manus ha sujuran niya sahwi in sunnat hay'a nang si mga ulama apabilay kaaunan niya jahilan bil hukum di niya rakay nga taning hukuman pandal niya ito mga susujuran sahwi laysab kay maalin sambayang sa problema bang siya alim parakal ay kahatihan niya yuud niya sujuran da sin sunnat hayat da batalat salatu mabakali sambayang lawsin kaya ng mga ulama tabutulus salat bang kaingatan nin hukuman naam sin sunnat hayat na sujuran sahwi sa yuud niya sujuran inyat lumaba tali sambahayang niya lawsin mga جيد هنا أنبسيون أنس المؤلف رحمه الله وإذا شك أبابيل سيا نقدوروا شك نقدوروا أبابيل سيا نقدوروا أو نمبيك دوروانيا وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات apabila siya nagduwa-ruwa bang pila na yung taod sin na hinang niya raka'a. Kung yung pagduwa-ruwahan niya, bang pila na yung taod, adad, at isin adad, bang pila na yung taod sin, ata min raka'at, at niya bang pila na yung taod sin na hinang niya raka'a. Ako niya kita magkalupa. Pila na ka, tudua, tawakan tu. Upat at tawakan tupa. Na magduwarwak. Wa idha shakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at apabila siya magduwarwa bang pila na yung taod sinnahinang niya haraka'at naam uninhinangon niya bana ala al-yaqin at isin bana ala al-yaqin kaun niya in yaqin natisin kaun in yaqin atin niya kaun ning siguro tuod di siya masa di siya amuin masa unin hati niya ini kaun niya tuloy amuin siguro intan atin niya bang sopa mako nagduwarwa tu atawakan dua intuyad ko nagduwarwa ko tu na ba ito dua sa indua siguro unin kaun mo rin di kaun min dua kaum min LCD. Kunin LCD. Ito yung niya. LCD ka. Amoy mababa, ha? Na. Kaon mo yung yakin. Sabi, amoy niya siguro to. Na. Bang nagduruarwa ko ang pila na yung taod sin amoy naruko mo. Atawakan na hinang murakaat. Kaon mo in. Tanto iban sin siguro amo na in. Amoy LCD yaon. Dua tatawakan tu kaum min dua sab siguro niya ang penku dua wa huwa al aqal amuin aqal amulong niya in mababa to damo na list ko man dinam nito wa huwa al aqal na wa sajada lis sahwi pagbubusyad to naam paglas man natusong na kau sumalam sujuran mo na siya sahwi biya din yung pagsujud sahwi may taga mo katan in sujud sahwi ibarat dua sujud. Dahil doon nakawala sa tahiyatul akhir na to. Tahiyatul akhir. So supposedly na ko sumal. Kunin hinangon mo, sumujud ko balik. Allah Akbar. Kunin basahon mo, kasi magbasahon mo kayo subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la subhana. Allahu Akbar. Rabbir salli wa hamni wa afini wa'fu an. Ito Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Muna ito yung sujud sahwi. Nah, pila sujud, pila yung taon si sujud niya? Dua sujud. Nah, kanapan mo sa dyan, pakaw sumalam na magtuya mo na ito yung sujud as-sahwi. Bang muyad tumahinang, apabila kaw masa, in syaitan magkarukkaan, karna simujud kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amunad to in tapal, iwan tupaksin,
أمو إنكساء لهم. جيد؟ نعم. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين. هنا تسم بنى على اليقين كأن سيغور وهو الأقل أمون الإلسي وسجد للسهو أم بس سجود السهو. ولنكم من سجود السهو وسجود السهو سنة إن سجود السهو سنة سنة hukuman. Ano kung siya fa? Di makna bang kita nasa ang paway kita wala kita nakasujud tay maday sambayan. Tay maday sambayan tasabin siya hat siya sunnah. Na wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla as-salam. Haunin tempat si sujudus sahwi haunin lugal niya qabla as-salam before sumala. Ang kaibanan madhab in sujudus sahwi nila after na sinsala. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala haunin tempat niya qabla as-salam before sin salam. Before ko sumala assalamu alaikum wa rahmatullah sumujud na kaw sahwi. Dahin doon insyaAllah ta'ala nawus na kita nunayha as-sahwi fi as-salat bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko لوس المؤلف رحمه الله تعالى والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.